Mai I pōtikirua ki te toka a tai au. Tauana kia tūranga tangata rite. Rere iho ki ngā tukemata o Kahungunu. Ngā reo irirangi o te rāwhiti. He puku kata anō kei te haere. E mea ana koe. Ai. Mōre nei he ka mā, nau mai hoki mai, we're back for another instalment of Kapu Tairāwhiti, where we fill your cup every Thursday and Friday morning. And we're more than happy to have you back to share a cuppa on this Friday. Hey. Ko Kapu Tairāwhiti tēnei, e mihi atu nei. Ka pai nā tauraurau, nā taku raurau, ka ora ai te iwi. Turanga FM, Radio Ngāti Porou and Radio Kahungunu join forces to bring you stories from across the eastern seaboard. And that includes part 2 of our special Lou with a View report from Radio Ngāti Porou's Maria Smith. In the first part of her report, Maria gave Kazi Poraurangi Tawhiwhirangi's long drop a 4 out of 5. And today she continues her search for the Lou with a perfect view. But first, let's see what's happening around our rohe. The kettle is hot, let's spill the tea. Anei ngā tai pito pito o te wā. Mai I te tī ki te tā, ki ngā tai pito pito o te wā. He wera te tī, me maringi. E hi kakana te whānau o Brian Leach I te tainga atu o tana whare hou ki tōna anō whenua I te rori o Waiomoko ki Whangārā. I hangaia ai tōna whare e te wharau o hene akua I raro I te kaupapa o Toitū Tairāwhiti Built Smart. Hei tā Leach nōna te whiwhi I te mea katae e wanatama e rua me ngā mokopuna hoki te hunuku ki reira no hoai. Koe nei hoki te whare tuatahi kua tukuna atu ki tētahi whānau, engari aranoa atu kua whakaritia e te wharau o hine akua, pēnei ngā whare āwhina e ono kua tukuna ki te karaka, I raro I ngā mahi whakaraura iwi a te aitanga mahaki. He kaiarahi hou tā Ngāti Porou, kua riro I a Sonia Smith te turanga nui whakahira nei, hei kai whakahaere hou mo te taha haura, ka tua ngā rātou ngā hauora a Ngāti Porou ka arahina, a ka whakahaeretia e ia, a ka riro mā tākuta Kiriana Bird aia e āwhina hei kaiarahi rongoā. Ki te mataua Māui I nāenei, kua raru etahi o ngā mihini whakawhitinga ara tereina I te taone o here taunga. Aha kua kāre he tereina ki ngā ara, tangi tonu ana ngā pere, heke tonu hoki ngā tauārai, a kimo tonu ana ngā rama, mo te kore take noiho te take. Nā ko nā I muia ngā tiriti e te tini o ngā waka I runga I te pōhehe he tereina kei ngā ara. Kai te āta tiwhangia tēnei take e NZ Rail. A kāti koera ngā tai pito pito o te wā. He timo kai, he wera te wai. Noho mai, me rāhia rāua ko mātai. E hara taku maunga I te maunga neke neke, koe nei te tahi paku tīwhiri mā koutou, ia Maria Smith e rapu tonu ana I te wharepaku Miriona Tāra te tirohanga. And if you're looking for an outdoor loo with $1 million view, then we think this might be the one. Yes, this is part 2, not number 2s. Wata haere koe mai tō trailer, poi Pākehā. Ma tiritu tō Maria, tērā pēr kei te ngana ia te haere wharepaku. Ngā mihi ki te wharepaku atu mai nei. Oh! Right. Ooh, e ara tēnei mea. Toilet paper. Yes. 3 ply. 3. For roll 2. Is there a door? Yes, there is a door. The view from this loo. Of a 2.5. Because I got just one visual point. If you need a look or view anything else, you sort of got to lean. That's probably why there's a few holes in here, eh? Ka tika rā me tuku mihi ki tēnei whenua, ki ngā whānau me a rātou pānga, ki ngā kāinga e tūtū nei, ki te wharepaku e tatari maina. Well, extra security.
wonderful, wonderful whare paku mai whānau. And we have toilet paper. 2 ply. We have a door, whānau. This is an organised whare paku whānau. Ara, me mea ka muia koe te rango. Muia te rango ngā mea mōmona. Nā kora, mō Radio. Kei te rongo te... Kei te rongo. Kia ora ki tēnei whare paku. That's why ka rongo te kakara. Ventilation. Radio. When you gotta go, you gotta go. I think this toilet's older than me. And I believe, well, I wouldn't be surprised, you know, where we are. Not that I'm telling you where we are. Whānau, those who know, those who don't. Too bad for you. But I feel, wapira na ngata, he might have one day sat on this whare paku. Checklist. Type of toilet paper. Kore. Is there a doorway? Kore. But there used to be a paku flap. Over here, look like a sugar sack. No door. The one that brought us here, whānau, the view. 5 out of 5, my whānau. The view from your loo. This is why we came to this loo. Not for the toilet paper or the toilet seat, my whānau, or the toa, but for the view. Those who know, those who don't. So, rating this toilet out of 5 for the view. High 5, rima. Toilet door, no toilet door. Drip dry for the view. Kei he aku hoa ngā kau. There's only one thing to say. E mihi kau atu ana ki a koe, Maria. Oh, fast, all right, yeah. What a way to kick off our season. Yeah, well, thank you, Maria. You started up right there. Oh, kei taumata ki. Yeah. Speaking of which, speaking of taumata, let's have another look at your views from your whare paku. We have literally been bogged down with so many photos. Here, take a look at this first one. Let's take a look at this panorama from your personal thrones. Nā paora brooking, te mea tuatahi. Tēnā koe paora. 100 metres above sea level. It's beautiful. But there's actually another one that is kei taumata ki. Well, he sent another one. Yes, and here's the view. Oh my gosh. From Te Takapū. Oh, I'm joking, it's just another little pun. Te Takapū. Te Takapū e te whānau. Look at that. I've actually kua noho atu au ki te torona tapura. Have you? Did you No, leave the kati door au open? te kuaha. I was going to say. Kei kitea wakutanga. Also, Michelle Parsons. She sent this one. Whoa, kia pai mai hoki. My goodness. Ka motuihi, Michelle. That's a nice sync. It's a flash sync. Tairāwhiti, next week on Kapu Tairāwhiti, we look at a valuable resource called Te Reo o Turanga. Ai, ka kōrero tahi māua ko rāhia kia David Jones. And we'll find out how he and a group of our tūranga whanaunga are bringing back kei te whakaarake we tahi kupu kuaroa e noho atu ana ki te urupa. Oh, ka pai. But until then, kia pai ngā rangi whakatā. E te ti, e te tā. Hei kona. All right. Shall we go to... I wouldn't mind sending on that low. Radio Ngāti Porou. Radio Kahungunu. Turanga FM. Kapu Tairāwhiti me ngā irirangi o te Rāwhiti.